whai kuroria te atua I runga rawa, me mautoronga o ki runga I te whenua, me te whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Kia ora, tēnā koutou, ko Hone Hughes tōku ingoa, ko auto kai ako mo tēnei whakaaturanga ko Akoranga. Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men. Hello and welcome to you all. I'm Hone Hughes and I am the teacher of this channel called Akoranga. Ki runga no atu ngā mea katoa, mai ki te timatanga me te whakotinga o enei Akoranga, ka whakakuroria ti au ki tō tātou nei matunui te rangi. Nā te mea, nā nano I homaingia te oranga, te rangi Māori me te aroha ki runga tātou katoa. E te hio ngā wā, ka whakapua ki au ngā kupu whakahiki mai ki te paipura tapu. Hei whakapaingia I a tātou katoa. Above all else, from the beginning and the end of all Akoranga sessions, I will always give glory to our Father in heaven. Because He has given us life, He has given us peace, and He has given us love. At times I will be sharing words of encouragement from the Bible, just so that something positive for each and every one of us. Iahu mai te ingoa Akoranga, mai ki taku tipuranga. Ia hau e tamariki ana, I whakaakongi e taku pāpā ki a mātou me oku teina, te raurangatira me ona tikanga. The name Akoranga, which literally means lessons or learning, it originates from my upbringing. As a child, my dad taught my siblings and I how to speak the Māori language and all its customs. I te wā e kore ai mātou, ka karangatia taku pāpā ki a mātou, Akoranga! Oh, ka timata mātou ki tā mamu, nā te mea I whakaarohia mātou, he tino hōhana te akongia te reo Māori. And as we would be playing, my dad would call out, Akoranga! And oh boy, will we start to complain and moan because we would think that learning the Māori language was so boring. Engari, oku whakaarui nai ne, ka mihi ka tika au ki tōku pāpā, nā te mea tōna kaha, I te hāpaitia tō tātou reo Māori me ona tikanga. Nā te mea, ka tai au nai ne, te tuku iho tēnei taonga ko te reo Māori, ki oku tumariki me koutou hoki ngā honga. However, now as I reflect on it, I give thanks to my dad for his strength and his diligence to uphold our Māori language. And now I have the opportunity to pass down this gift of our language to my amazing children and also to you, our viewers and our students. Ko tāku nei tino hihia moine Akoranga, hei kitea I a koutou e whai huana te hāpaitia tō tātou reo Māori ngā wā katoa. My absolute desire with Akoranga is to see you all bear fruits of upholding our Māori language. Nō reire te iwi, mā koe kitea I a koutou ki runga ngā Akoranga katu mai nei. Ko te mea nui, me hāpaitia tō tātou reo I ngā wā katoa. Taku tono ki a koutou, whakaaro rangatira, mahi rangatira. Ka kite anō. Alright all you lovely people, I'll be seeing you all on these upcoming sessions of Akoranga. The main thing is to uphold our language and to think noble and act noble. See you all again. Don't forget to give us a big old thumbs up, subscribe to our YouTube channel, and share the love with all your friends and whānau. Let them know all about our Akoranga. Nō reira, ngā mihi kia koutou katoa.